Mayam Bukrumzari dom yengbiribas Impact News ni ai Joyshree Usham ne Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari Manipur gi fibam mazi hozik issue ama gi mathakta ama laksanba political leaders ama na si haiba dagi amka opponent leader na atopam ka wafam je thamakpa aduga si na tabida community ama gi marakta dagi khul ama gi marakta lam gi claim tawnarakpa sigumna chingba mayam amje adum issue je adum nong gi sum hengalagli ikoi dana hozik akhoi gi farmers Bishnupur district ta farmer da nongmai kapsil lambagi thogdok aduga som kuki gi nupi amaju siki bagi thogdok ki matung inda ngarang je chor chanpur da khulai paiba singe marakta dumaina ambush tawna bani haibada kano kader kene gi kader lekidabagi wafam su lekre sina tabida Lok Sabha MP Bimol Akoijam mana mahaki constituency Kangwaida changbada security force na changhan khidabagi thogdok mayam leire aduna MP Bimol na phurum kiming da chathok chasin tawbada Athingba asi legedaba oiragadi buffer zone ji leire haibaje mayek sengna thamlo haibagi wafam ju lakli legang na di buffer zone leite haiba aduga sumaina thabak oina yengpo matamdadi buffer zone leire sensitive area ne changhandaba sigumbagi issue leire aduga Union Home Minister na Manipur irang asi loition rifauba or tangdu leitaba peace silak rifauba anoba government form tawbagi wafam phongdokhi bada masi mislead tawre haina MLA Biswajit na masi aranba yufam yaudaba wafam da thaza bigino haibegi wafam lakpa aduga Congress ki side gi amuka 2027 election da BJP na Sydney phu kagani yam chauna haribasi aduk yam the confidence lebi targadi 2027 mamang da election tawrasi na challenge tawrakpa aduga amka kano pali balenga sina Manipur gi irang asi displaced tawkraba IDP singida magta awana taraba singida magta thabak kemta tawbidre haibagi sigumba challenge lakpada amka BJP gi president A Sadana Paliba kano ruling BJP na tawkiba thabak mayam masi slide show tawraga masi debate tawse habegi wafam lakpa aduna political party marakta maine kar inchnarakpa aduga akhoi hozik presence rule marakas raise da MLA singna thabak tharom mayam packet paje masi law gi wang madani or rule gi wang madani haina veteran politician nas maine point out tawrakpa aduna Manipur la riba issue si issue amagi mathakta ama the main core issue Manipur crisis ti hozik population blatry MHA ga wari sana basu ahumrak sugre tangka kaya da IDP sing rehabilitate tawbiu national highway da free movement le henbiu haibana chingba wafam mayam pukhatuna dum wari sana bataraga su MHA gi side gi concrete oiba action lokhat pangasi su udri wari di dum sanari aduna Manipur je yamna aruba fibam leiri Manipur is living between nongmaiga Lengak leitaba lengak ki manung da leire haiba tare so akhoi na pujarik ba topic is Manipur between guns and governance aduga hiram asida manung huna khananaba lengshin biriba akhoi gi expert guest na ha ke right makta lengshin biri oza Pradip Phanjoubam editor Imphal review of arts and politics oza bataran mukchari aduga mathang da lengshin biri oza Dr. Arambam Noni associate professor Department of Political Science DMU oza basutaran mukchari Oza ngasi gi wahang han bhaudok pase ha oza Arambam Noni da lakchage oza sumaina Manipur da hana stability ama pura aba matung da lengak formation of new government sigi khongtang paikalakani haibagi ama adagi amana lengak popular government ama lekta taragadi Manipur gi crisis resolution gani masigi awana taraba singi da magda kana ningshin bigni haibaga opposing sumaina lakpase aduga speculation mayam lakpase is what is the way forward ozagi mota hana stability puraga kano government form tawba election sina chingbasi lakpam thokpra natraga hana kano government ama phasana tangdu laitaba popular government ama leira matungda khongthang mayam je paikapham thokpra Thank you. Quite the Maroi Basi state government see popular government Lairasu Natragana president gi oiba government Lairasu quite the Maru in a January Basi state hyper institutions. Maramaduna popular Mandelasu state key institution amani Aduga president's rule hyper the union government power transfer delegated powers Pirga Huzik Lariba Pibam to state Amadidum exist away Hariba. Adai dra koina hariba wahang sin naina badai koina kitang ningsing gadobasi pre PR amasung post PR da lakiba change sida kari significant ba sakna ba change kari lakhe haibasi ai koina yeningai wai ai koina kari gumba ngarang MHA gi mute singa Manipur gi civil society ahum gi bunba group asi unaki bada thangalai ba
magi demand sing si natragana makoina di issue raised hai 7 issues were raised hai ba issue sing si ai koina pre president's rule gi mamang da laiba issue sing do ngasi su ngarang su aduma pukhali hai batare for example free movement for example resettlement for example NRC for example no sue extension without a stakeholders concurrence territorial integrity and free movement si mayam se hojik shu mamang da su dum lairi haizabadi mamang da lerakpa method ki mamang amasung PR gi matung da ani sigi political amasung social and economic agenda of the people of Manipur di hong dana dubuk lairi haibadi issues in pending the lairi resolve tawdri maram aduna aikoina state haiba institutions ze almost insignificant orakpa aikoi toina su mayam ngang na ba legitimacy the state si mang poi wa phum lak pa se masi question si PR mamang da su laiki ngasi su do makhar makhai hena adum tadana lai hain tham sege maram aduna housing laibu wang se popular mandate popular government ama laibana hena phagadra natragana union na delegated or power parika president's rule gi khothang da governor na rule torigin hena pharabra haiba sidadi khwaidagi maru oiba paukum de democracy da leiba aduma khunai amani na popular mandate ama leiba haiba sidi aiku state sigi federal right amani haiba sidi masigi federal right haibadi union amasung state center amasung state anigi marida leiba phajakraba adugi autonomy adugi representative autonomy do manghan basu yadi he namuk manipur gi di PRC lakhebagi magi mong sidasu aikoina toina jo haina ba mawong lakhibagi PR thambagi basic protocol singdu loina masi follow tawgibra tawdabra hairagasu madursu wahang di dum leiri ba haitare aduna aingi miyeng de yenglaga su wahang khara leiri adu ground reality de yengasu manipur gi tangdu leita ba fibam de improvement ji lakpa ji u da ba se aikoi yam job concerning gun and government gi marakta miyam sina hairaga aikoi gi like an egg between two stones gi mawong da leiba gi fibam si leita badinate maram di ngarang chora chanbra thoiba thawdo aduga Manipur gi mafam ani the latest matam sida farmers sing de take torokpa adidi honorable MP masamak si mafam amada changjage habada madugi security provide tobiba phau tobidana miscreant singduna ayet papirakani hairaga magi lawful oiba duma peoples gi representative and magi mi singdu yengsin bagi adum hak phau the pibida basi this is I think seriously a constitutional question and the people of Manipur are living or have been living with these exceptional situations for so many days and years punam asi yengluraga santi na hangadra natrana popular government na hangadra haibasida id state has to play its legitimate role sigisi leitragadi PR na pharibra popular government na pharibra haibe wahang si kanam tunu khumbasu matik charwai aduga PR lakhibagi magi constitution gi magi mong di karino magi legal background karino hage the lairiba state government aduna lairiba constitutional provisions no ngak pangamdre har kanda article 356 asi lakhibani haiba taring asi gi se maram aduna karamba ground the popular government is lakhadroi no haiba sisu acho wahang amani haiba sini aduna som gi wahang gi pakum tension na pirabada ngasagi Honorable Home Minister of Indiana Jungi last week the haiji badadi Irang sina phibam chadringai di popular government ma lakpagi asa leiti habji haigrabani adre di khani leraga mu koi ge Manipur gi BJP union kanom hai ba hai badati government amasung party gi marakta misunderstanding leibra communication lenada bra hai badu natana ai koi thoina haini leite because ultimately the union government will decide whether a government will form or not form in reality but Housing like is suspended animation popular government halalak pa haibasidi it depends on the governor's conscience haina thamsik ado oza hojiki stability ama irang je father amatung lady baudi popular government zigi kind of questions like haibas raise the kanano product is like stability and aduni the state hai taragadi Manipur ge state government popular government ji mathau ningthina tawba ngamdre constitution makha thabak tawba ngamdre habidam 356 employee deploy torini hariba adu tari hujik union government na pairiba delegated legislation delegated powers ji 356 matungina pairabanina hauji normalcy purak paibas union government responsibility ni through the governor and the president natro masigi responsibility the honest lies with the union government now not with the legislature of the state aduna hauji ti aikoina popular government amasung central government ani isigi marakta confusion thokpagi mahutta we have to tell that now the responsibility is of the union government
union government must ensure that free movement is ensured, ensure that NRC or resettlement of the state displaced people in the state should be ensured haibase masigi focus is the koi debate tawna ga dobani maduna already funny haibase debate say that's I think over adumai thamsi. Thank you, Oza. Mathang wang se Oza Pradip chage Oza ki presence rule, the state should be accountable for bringing peace, stability. Smaina thambiramina honest should be on the union government oirabanina. But hoziki lairiba PR ge manung da so many misunderstandings, so many incidents have already occurred. For example, ngasi ma khoi na khoi discussion hodringai da Gwaltabi incident condemn tawagi khoi na minor TV da chain ki ngasi bawa madugi inquiry report to gi kano inquiry loiraga mari leina bada report pista le hare action lokhat padi ude Manipur dagi Manipuri maming log tho haibi issue sibo wazu yam chaw issue mo oigi even it affect the media fraternity yauna affect tawraga aduna kano hoziki states raise na states na Iran sin namdhaba zungamdre aduga adui targadi popular government form to was it's hoziki oitho oidoribra sing na khoina kitang impatient oi haidar na khoina PRC tha hum kar hele tha hum da ngamde hai kan khoina na khoirang bu se su kitang kano PR gi mandate se kano hai kan 6 months at a time ne 6 months le raga 6 months manung se make haragadi akhoi PR hai kan se da assembly se dissolve to have ni aduga koine animated suspender thamisna koi convention na constitution yaude animated suspension ai possible ala convention na agai no election ji expensive win ada election han tawri sa puri yam kana hanjan ya do adugi provision thamje na thamse ji na ragadi constitution court ka tawde ye na ragadi si so do amendment na chene aduga haje ki ni tawri se koi ki by convention amona election tawri sa puri adang hana tawri mission kamai to ge koi ki number sudah gumba, contoh kan toko sida number sudah na sarkar si form toko ada, constitutionally form toko ada bahaya dah. Number sudah majority form toko dia ada na. Ada majority sudah na contoh kan kar MLA sarkar parti si adom karom support ori make sense khang dah bagi confusion tu dah thamba PR itu orang. Ada thamba kan jadi confusion tu kita muda assembly pra dissolve toko dia hukuri suspend itu orang bui si manung sel orang kan thamba heavy monlem ni. Aku istilahnya kita tu unprecedented, aku law and order jangan bukan orang ni. Nah, kita unprecedented hai dah. Aku handle, misalnya number game itu orang betul di suspend orang hati thamaga, yara kan orang thamsi hai monlem. Aku istilahnya su factors ini namanya BJP sarkar oiba, center BJP oiba. Ada mui sarkar si heta dismiss to usai pam daba. Ada pos kari yaure. Ada mana saya hari election ini yang kena पैसा चंगु पोने अदुगा एफर्ट याम चंगु पोने अदे इलेक्शन हंजन तोरि सौबुदी खितंग हंजन यार बगा हाबि याब्रें से दिम सु ngasai nahang ke olukui besi kesau de kanoni explain to kan sida kanoni ethnic conflict ni hai adigi esi yam line explain to mai dar na esti tana bagi kan line settle to ni ham la kan sida yaro na dissolve to sumo skai kai ra kun center ge ne so ade khitang gi esi yaro ne hanjalan sen to mon ne ba Haji convention se kari hai kan se ta khoi gi assembly suspend le re hai da khoi gi employment su example in local ko ta thau present to de corruption le me kan suspend to posam don thui da suspend to ringe da suspend to ri kam bu na to lo hengo bi on straight to ga ma haji to kan se da ba ila na dismiss organization da haji ta tro pha kan se da parliament ki kan lo de aro approval lo de aro PRC continue to kisra Torugum sira hekan sida adu le torkan sida tataruk sida either assembly si dissolve to kiba natragana mu extend torpa natragana popular government resort to option hum lagde ne ba ada hajiksi mo isu ne nyarang muni ada hajiksi da simam kan tokan sida decision lo kan sida mo ile lendo ba anxiety kan hekan sida karigma popular government same and same BJP amon same herune same ga muirang hotna tha amale ga PR do ga rimwe su jang da bi hali oni na adu kitang kan so khorang mu le ramani adana yengi si hai pase kitang safe hai bidi kitang yenga taisana bi yar kan dari aya khoi wari sana hajik nakan na to wari sana ri pula wari sama na wasi bhori yana le ka hai bi mon daga yana khere gadi adu ilai sama ko to mon sarkar sam kan sa khoi gi kukirom side ki su MLA tara moi myam ko su pula wari sana si si bhori yana re aduga ko na sum wari sana ga promete sel to si haji sarkar si haurasi kan yana bo am por agadi khana ro heavy posi khing uragadi kain na khana bai se khoi
hana anticipate to ponte ro to kan su heta khoina rule lan to na kan rule leina ponte angamba ta khaina to risna rule kai na padi thoro lan na si possible lekhi bina idi hajgi le sida kangkhong jai ri damaram na sa PR gi su thawum ngai re ha gi su khon expector of the center la ada lakshan ma kan sida hoigi kan state isna ta sing ha gi state gi basic definitions my scholar maps ma thong na Max Weber de horga my man so hoigi Machiavelli mo hermes mo state isi stable hin ga gi Max Weber ha kan sida the state must have monopoly over legitimate violence and violence army is a violence component police is violence component adu legitimate helido when see state ki protection ki the state ki myam citizen myam ki right myam si guarantee to ni external aggression or internal disorder like consider tackle down some institution mai fly by ba state ki organ ni legerina police ki am le army am le see ki moina monopoly o don is fly by se atene pai ge hagri license weapon magi satan japagi ni khande self protection khande mai permitted bore haitane no misi jo ko assault rifle gan da ba so pai kan se permission na pai ba si bari yalle adu ji hanwe wa da ne da sen pai hum to ega haibne te amai to ngam kan se state se order la kan ni kai ro da khoi gi sum ta na kan se khoi gi gan se khoi gi evolution day horga violence khoi is embedded in me gi so ru ngai sa gi so ngai re angam chana ji han le ne adu sina rule of nature hai tar like an sa khoi na civilization la ka sa this has to be supplemented probably in a probably law seminar ga sibho ya de khamin ga sa seminar si have na civilization order has seen or in na asi ta han ga sa hai Max Weber hai no si khoi gi si monopoly of legitimate violence state na pai ga ni state na pai ga sa te sa na state control lun le kan sa da adi manung do na khoi gi me am si order sem do ya ga to ni si mai na haramina mai ma so khoi gi Niccolo Machiavelli na magi like the prince and like my seminar like haidar so the in chapter 17 man I can say hi see hoigi gonna see state have a pose man prince hai madam moi ni ko pani madam gina prince and hai ko the prince has to man to my qualities ke le lewanga pada khwai bhabi quality ke hai kan say prajan siba adu prajan kiwa ani punde ade ba adu kari gumda akibisu nusibisu mana ngamoidor adu mayam nang si hanba mayam ki hanba singa moidor gadi akibu suna thari de se mai akibu hek tharo ka da state lo ni hek lo gi si ngak ta jala ka se phuni chaini dandi le heb si khang si khangi hedi no si bu su ani pulak diam phe ani ngo si pun ngam ri akibu du suna thado no hek tharo ko state lo re heb hai pon sina ba ad si de si da khoi nang sai Max Weber hai so Machiavelli hodi ge boro to ni ko ma Machiavelli ni mai ma wangi wari ni ad moi hai kan si da hai si chamani khoi som si chamani khoi se si da state hai basna loina mak khoi law and order si man ko pai bhai kan si da violence bot khoi na nam phura to ngam si state ten ma than no do ni adin to ya de he se si po si da khoi pra kai tha han dei so dum ya kana sigi powers level te khoi extortion de horo ma thang thang de ba nakan khuni mak ni hai si do lai kan si da state ki authority si khara what le hai po han de se u le ko adon bo si state so the current measures we have no na tori po se ade da si da khoi na lady kan si da khoi PR la kan si da asing ate hek expect to su akoi na mukhe tore amna heta ka sai hai ba monopoly ka state no to ni ga krang tak no to su irang mo ko ni civil disorder le bin na asigi posi heta ilai lai implement to ya ba hai dar to kan se horok na praja me horok na ban do na he to ri na kidang mi phare ko le he to su to do dia da pon state ki wona to dia da pon he so akoi gi civil disorder bin na kamai to na marksi yana ba civil dasi amkan kai da ba adu khoi state ki authorities ba den slides to wa sigi si thirak pa mal ti bom the adu ti wasu er ngani na mai kha jeru ga haji ki state si yangan se da hana le ramba mai na hale to pe to ri adu po di yaw ki da so ni kha khoi no we mo kon ta ki da hai dar ne si khar mar mo da achu ba sporadic incident khara option ba khara mai na lam hen ba khara hen ka hen ba kamu aso adu modam ore he isna ba pula bet holok na hana si tumna si to pot ba khidang han gi ba suma lere Tardi mayam de sum yeng pama tamda hojiki akhoi state hadi PR government je mai authorities je dum utilize to wima mitabra have for example BJP MLA amana fundok ki baje hojik paliba PR je impartial oina kan board the community da bias like te bida minus atha bagi mami di tari have fundok ki have di NIA na
kano irang asiga mari leina mi phagat pasi asomgi ju kupi gi ju adagi maite gi ju animaki phagat panina adum kitang di impartial oina neutral oina chatpagi mamidi tari haina phongdoki basu leiki aduga MP bimol na hojiki khadang sensitive oiba area da change na mana taw matamda security na changhan da security ju PR gi makha lebnina state se magi authorities je kitang di uthokpa si mami ta yan khambi browser sigi jo ai wona haido hargade hagi sensitive way hide beside we are irang hore herode irang hore kan se hena we state ki sagi unsettled period am lebina hena kan to kan khong chaidra hai pos khar khalang do male tan yam ai jam kana haziki khoi si postering to wigi mon to su pamte ta sena khoi leiba sensitive way ban khan ni mi sino yaw na ni adora adu thokan irang thola ga di irang thok dra nam tho do tam tam na mayam si taisan no khono amo hero ga hoidagi namphuri to kan se nakana so ero am so namphuri to kan se da irang da horokan eba kem thok tra su namphuri da security do sang ya kan se da adu irang manung da ripple effects la ka do ma le da yam kan ne adu mu da ni emphasis si pining de da sen hargdi a chang chelo re ai ngam me ka to mo si posi si kha to na phaida khale hoi gi one upmanship ki posi kan sidang di han to na sidang di phagdra khale ru ga tam taisan na ga mayam si kai phok kamai to sige hai ji tan ra ga som se nakana mu phone ra ga ba tam chang khen mi ra ga yare ha ga da sibori yare da mi na to si ya ponte khoi se ja khoi pa khoi gi geography gi destiny hai tar se sa khoi na geography am the trap to le ba population map si di ma'am sai hai de gi conflict theories me then ole geographical destiny si am tina maru ai prithvi hori lan me am si singa tani haji middle east to si geography point ne to ta sina middle east thought home draba at the middle gulf of hormuz adagi red sea phonofam straight maps le draba middle east kan important ore ba geography ne am kan important helina si khoi ga indian ocean ga mediterranean sea ga phonofam si asigi ga mugi straight Suez Canal kan leise asum sina asai loin control role na magi geography ne am te important conflict ki reason thole je me am great power maps os nu ying chaleba sumai ta udna khoi ton hum da geography ki destiny khar lei hai ado leiba ban sida khoi lai lan thong ngam moi do ba ado ga khoi ta sana bun da pai le do ba pose am na tra lan do lan na tra pai le te hai pose see the history di han adam khoi gi halfat bakender hena geographical paper of history na mai lai yam ten seminal lai ni mai lai sida tor kan tung ko na gi scholar de Robert Kaplan no so revenge of geography kan iri do halfat bakender de gi lo ri ma gi ideas lo report ne ba ada khoi mi gi psychology for khene geography ma tungina jingdo na leib du mi du ga very late mi du psychology security psychology khene ba amai to na helpful ma kinda na herem si koi gi samudra pan le rimland station si ga heartland station ga psychology khene ba Russia ga Germany ga moising si ga England hoi France hoi gi psychology khene si ama sina koi da si ke land area do le na boundary leib ni na koi na kan som neighbors ke dori asom mi chang gre Russia dori sin na Ukraine mi chang gre ne do lak dori he ki je mai to si Japan hoi ra monam khijang mungoi na samai neighbors si samudra ga na asana khijang mungoi da khijang mungoi gi psychology khene ba se hajipuri khena thaina mi helum de ne ko samudra ka ha si boundary chok ne khalam si haji samudra ka si pisang gre na khulai he gala mina adu technology am he gala mina aduna khijang adu mutung ne khara du honge adu su geography da mi gi aggression adu mi gi pacifist oiba sigi temperament or geography determine to we has hiring aduna akoi geography am the problem later kan sida kamai ta udana si me am si ma'am ki peculiarity me am si understand to minaraga kamai ta udana lemina si understand to minam sina quite hena peaceful way out si oi ne mai thamjai degi oza kano first round loi dungai ngarang chua chanpur da maina khuthokpa gi tholokta kene gi deputy commander in chief thangboy ma legi da bagi thodok stage da UKNA United Cookie National Army na moina thogan bani ena claim di tawri ado atopa sina akoina powders miam thengnare sina tabida akoina manung dagi rumors haigedra speculation haigedra hairiba legi da banu pa si hozik moreda SDPO jingtham anand ma hatpada chenaba mazu involved tawba dukuma misakni aduna karigumba maji hataba taragadi aduga PR lengak sina maji phagthi ba taragadi loimak manungi oiba wafam je myam je phongdor kadra haibadagi moi masen minus stage torga maje hatpani haib ambush obni haibagi dugumba amasu kana viral chali haibata re so is ozagi mot kari lebe si is da sena hoi yeng ta re hoi investigation torga report ne hoi gi se kwai da haji bosi da
social media ne determine to action actor in to push the hui so bi sham yaw hui ta sam na kan ja hui gi irang hore sim to hui social media se yam kan responsible in a policy put holder magadi nadra asi da to bi da khabar na ta da aduga kan da TV channel na ta ro gi hui su he jala to je irang thor kan se ta hen jana hi ba aduga hen kan se relate to kan sa ina wari li do atopana same wari li kan batam mai kan takang hazon ba color masim hazon da asum mi tara lang hi kan da wari de pon on bi pose si khare am yaw ki bai tare adon kitang section no phe me na social media da tholok pa rumor me am duga information in pa pastor pa gar me am si data ni khang de asta wari ni khang de si me am si kitang next section na ye ba duga hey mori ye ji cover ke hen ye si ka he bi si thai ne to na me no da social media tholok kan si da hey cover di ye si cover se na matam le gatekeeper hai khoina cover so ngai ra duga news channel me am su akoi gatekeeper and sub editor me am le ye kan se hi we da na out no reporter duga to ga cross check to posi yaw na ri ba cover sing si da khare hena news organization hetar se da khare hena establish to kamu da sung helo si se koi gi e paw mo pusan ga se da kitang controversial log di da news editor tanar so adu tanar yeng minar ga phong panina kitang hena careful ba kitang hena henjan ba posi kathapa si posi yaw bina se da hena confirm do si phe ba aduna koi sigi posi koi sondra bi so ba koi investigative journalism kitang mapangan solapa aduna Lairamne ba khudaki instant journalism sida chanar bi posi han ta na bi posi sida kitang henjan bi posi yauna do mal heda kitang akoina siguma paw la ka sida kitang yam kana kan do utar diko akoina section kitang chhirum pe heduga akoina aina ama he haija ba ngole hoi yeng kan sida wari si liga wari no ai ba se akoi yam icham cham posera lu halagas lu wari no ai le sai manung adu le me ada le me to sia me ha adu ta se wari se sala me am hapsal la ha adagi ya aru po se lai tho ta e se mo di tribal me ka manipuri to kan se da mapan liga se esi demand to ri lai na aru ai complex po se da mana simplify to li bi so arum chale si ani si balance yeng phe hoina moina yamtene icham na asun thoi si di sa karon moi gi primordial enmity lane to ni khoni ila ka explain to ka mu sia rena e legacy is ni ga to sa sumba su mo lo do ba when lo mo lo de si gi jen upi ba ado khoina ila na sam ha kan ai na su Serabri gol tabi matan herone kari reason legi ha kan leba kaira bane ka khoina medium na ha wa ne ba Manipur ko sale dra Manipur ko sale do leba thoi do ha basi evidence mo le tena na tangi moi manung da pau khono do khodo ba aduga tarai to bo por kha yaw do e sakta thi na khoina noi do ne duga leba ka hen ge ha bi positive so yaw bra ha jo kai den ado gol tabi dra Manipur hadar ke so adum no ala sum chali da ado ade tha ba sum chali tha da chali aduna spinal so kitang ko rational lo ne kin laptop na ye ga nang chala ga ina immediate issues man yaksala consideration emotional carry da na na o chap yaw ke ba na da kin tham lam ne ye ga he asin kari ka asi tor ke do masak moina apang thonai wari ne asin oi sia ro da kitang tham ne ye ga sa da sai settle lo gi unsettled do akoina kana dra irang do yaw kana selu jo ba tham ye nga sri oi do yaw ka game to do ba ijam jam pot or mi shaw na ma kitang ani maxi kusal so microscopic vision vieng ba ada macroscopic tham ye nga si ba ani maxi ye nga sa ani gi balance jam ta ka le men tham je khoina ke ba rational lo ba kana si interpretation pro ba si ko diagnosis juma kan seda prognosis la juma ko ni adoga remedial measures ma juma ko ni adana diagnosis jumun phe jumgan se khoina kupna naksalagi yeng mom sangi laptak ni ba ani amok singi vision ani mosi ye kan se khoina picture du gi balance mun thoro ke le se aja ko he asi count on no phe na mai tham jai